تربت کوئٹہ رو کی شارع سرا جس کے جاہا علی بلوچ ورد نیاز احمد لاش دس کب تک ہما کے تیر جنانا کشک بتا کول بنچون ردا علی بلوچ سی جونا یہ پیٹرول پمپ چا دزگیر کرانا گار بیگوا کنک بتر تربت کوئٹہ رو کی شارع سرا جس کے جاہا علی بلوچ ورد نیاز احمد لاش دس کب تک ہما کے تیر جنانا کشک بتا کول بنچون ردا علی بلوچ سی جونا یہ پیٹرول پمپ چا دزگیر کرانا گار بیگوا کنک بتر جی ماجد چے اپڈیٹ آئے حوالے چے جی تربت دماغ جسک کا سی پیک شارع گوشک بتے کے تربت تو کوئٹہ مزن شارع مزن دگیں ایدائش روڈ لمبا مچھی یک نوجوان یہ لاش دس کپتا یہ پجار علی ولد نیاز احمد نام بتا پدا اسے فیملی ہمیں گپا وشگا ہی کہ گوستگیں روچان بزن 30 جونا اسے پیٹرول پمپ اسے جسک کا علاقہ جندے میٹگا امود بتا کہ ناشنا سے گاڑی سوار بتگا اشارہ آوار جتا برتگیں او پدا مردمان قول مردمان اسے جست پد کتا ایردا مرچی دوشی گوشک بیتی کے صبح گورمابا کے ساتھ 4-5 بجے ٹیم با اشارہ تیر جانا کو کوشک بتا پدا صبح سرا فیملی مردم سرپد بتگا اشارہ تربت اسپتال آرک بتا تو تنی ودی فیملی ہمیں گپا گوشگیں کہ اشارہ پیسرا ہم لنتیں ود پیسرا ہم برک بتا لوگا چیچس کنک بتا پدا اشارہ یل کنک بتا انو پدا اشارہ آوار جنک بتا تو علی ولد نیاز احمد یہ انجمن تاجران تربت گوستگیں کارگوشات اعجاز علی محمد جسکی یہ برازت کی ہو انجمن تاجران تربت نگی کار مستر نثار احمد جسکی یہ ہوتی نزدیکی قریبی مردمیں قول اردا تنود نماز جنازہ ٹائم جار جنگ نبوتا گوشک بوگیں قول مردم دور درازہ چ پیدا کان فیملی مردم تنی ودی چوشیں گپے نجتا سے ہمیں گپا وشگاں کہ یک بے گناہی مردمی بوتا او متعلقہ مردمان حکامانا گوشک بوتا کہ بے گناہی معاشی ذمہ داری زورا بلے مرچی اشارہ تیر جنا گو کوشک بوتا جی باز محنتوار